Evo, odradili smo podijum trening na Europskom prvenstvu u Antaliji. Mogu reći da smo zadovoljni. Recimo, Benović i Srbić su odradili odlično. Ako bude tako u kvalifikacijama, to će biti to. Što se tiče ostatka ekipe, odnosno naših konjaša, imali su nešto više problema. Ljude je imao i zdravstvenih problema netom prije dolaska, tako da je još uvijek na Sumamedu i lagano iz toga izlazi. Nadamo se da će skupiti snage za kvalifikacije da odradi bolje nego podni trening. I naša dva podmlatka, naša dva mlađa sportaša koja prate cijelu ekipu, Žugec i Vlahek, imali su isto poteškoća na konju, ali to ne treba ništa značiti jer podijum treninzi znaju biti teški i znaju biti iscrpljujući i nisu biti pravi predznak onoga što nas čeka u kvalifikacijama u utorak. Tako da, evo, mislim da generalno gledano favoriti dvojica Benović i Srbić plus Ude koji iz bolesti izlazi, mislim da možemo biti ok.